Hawu lakuphinda lokho igciwane elisha. Igciwane elisha laziwa njengendoda engahleli noma engancithezi, insizwa yeqiniso. Ugciwane elisha-ke uMthandeni Fuwamanqele usevele nje wayifaka zonke kuThibela. Hawu, ukhala ngohleko lakhe nje uthi hhayi cha impela uhleko laThibela ayi ngathi olenja. Wayesethi nje eyi uma bembona abantu sengathi ngaze bemqunsule njengoba uThibela ufana nenja. Bekuyinkulumo yakhe uMthandeni leyo evidweni kade iqoshiwe. Kodwa-ke angalokhu exoxela ukuthi bekwenzakalani noma ubethini. Awuthathe isikhathi sakho ubuke yona le video le kaMthandeni etalabha uThibela, bese-ke uyabuya kuma-comments uzosho ukuthi ngabe uqinisile yini ukuthi uThibela uhlekisa okwenja. Bese okunye-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe uphinde ulike. Danke lapho. Ne-under yobaba yabo. So nje leyo nto leyo iyanyanyisa-ke leya nja, iyona nje enginyanyisayo-ke leya nja le nje uThibela le nje isuke ihlekani vele iyanyanyisa iyalaya iyalalela bayihlekela ithi zalela bani uThibela iyona nje enyanyisayo kwabafana bakithi leyo lenja la niyibona khona niyikuntsule lalela iyanyanyisa leya yabona yinje njengathi waze uyithole iyonyanyisela ama-ex yabona yabona i-ex mawuthi ibhedelwa impilo yabo kuyayibheda relationship ulandele nja online izohleka ya bafowethu.